Ay dali training el gobierno lokal con el mga pulis acerca el asunto legal. Asungo con el alcalde Maria Isabel Climaco para prevenir o disbia que enfrenta caso el mga pulis relataw na di ila trabaho. Mucho segundo el mga pulis el enfrenta caso por causa kay Geneves, ta falya sila sige con el justo proseso, si ta aresta sila con un suspechawa, si ta conduci sila operasyon y otro pa mga trabaho di ila. Debe según Chene bastante saber al mga pulis pa kimodo pwede prevenir con mga problema. And we will have such a training donde mga prosecutors ay insinya kung nandiyan mga pulis ke manera man file sila as to the conduct of the raid. Geneves ta planta sigun kaso con el mga pulis el con quien sila ta aresta para pwede lang manbalus o para asemalo con el pulis. Debe también sigun sabe el mga pulis pa kimodo salba con di ila cuerpo na magaan sina klase de sitwasyon. Como taba si Presidente, if you are performing your duty, your function, and then a case is filed against you, we will really defend and support you. Kay kwanto sa diaton mga pulis, iaplanta kanila kaso el mga, kung sa llama, mga drug lords, no? Un manera sigun para dali suporta al gobierno lokal con el mga pulis. Para por sigun kada mas efektibo al mga pulis na di ila trabaho, necesita to suporta kanila al gobierno lokal, especialmente na mga kampanya kontra krimen. Mas ta necesita sigun suporta mga tiempo el pulis por causa kay ta intensifika sila aura con el pelea kontra krimen, especialmente el droga prohibido. El role kasi the local government unit is to ensure that the police will be able to meet their targets and support them. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.